TV. Kevin Kadhonanchone ni untuba kwithirwa gwatanirite na bautwe kiri Nteto chero Ithatu mbeta MAUREEN kinya mona neto mathio ntukuya narwa ni MAUREEN kome amona Nteto ira nkureterete ni thina ya maguta gwetana mbere gukujirwa guntu mwanya mwanya thirikari ikioneka kuoroterwa kara Kemakonde mwandikwa wanje mwentere chia Rurama ethiritwa kimuntia mwankinga na taya ng'ombe ya mwandiki wawe. CS Matiang'i gukinya mbere ya kamiti ya mbunge gutariria wongere kubwa wagagia nthigurune. Tugakuretera gichunche kia mbere kia rugono rwa mwanya ketharimo gia mpanga. Thina ya maguta igitana mbere gukujirwa ntere mwanya chia Kenya ntere chia maua enengari na bikibiki ne bonanite kimako kiao ne mathajara baguta bagikaraini gwetera gwikirwa maguta bariuganitwo bika yake bya beterori bine na maguta na kwau baretera mathaka thomba kujona bariukia kiuria iguru ria wenji bwa maguta ntere chia Turkana bariuga wagibo bomba kwethirwa ne unkumania thirikari ne bakiuga ati kuombeka ituo bikai birabire na maguta ne bia itonga na siasa jande gurone. Dennis Mugendi na Nteto eje. Thina ya kwagia maguta petroli bandu no ititi na mbere na gukujirwo miena mwanya mwanya nthigurune ya Kenya aja kuri petrol station ine ya Toto mushini maua aria akaribari muinyano ne jo munene omwe akienda ikwenderwa no ntanta yajo iri kuonekana na kuna magurija iguru untubuti bwaka withire umeta kumalara mbeta hola mauta mawa ndiye ta kumathaithano tawe la mauta na still ngono gonja mwetere kendelea ni ntana nyama tumena mauta atonyo lita na 170 nikato ira ku marugire nde ya mbeyere athainya na ntero na beterori bigibigi ya kwatira nyuma araura ndeerie kunganga na mbegero akinya na kiboyo ao mbeta kuthuguma no mutubwana na ibongara me maisa iteti kugarema na namo cio na mwagoro na twani ba betere tembe no na mbibwana ndetha inde belenga nyama menderia na kiboyo bagore ombenderia na kiboyo ko na ngwate bwana na mbia tingwate onde mwetethio bigibigi na brother neto kulokera ogo oniando nya bigibigi tombo ginya onto nethirerie na ritinto beto ya bindi be ya kiboyo yenda mumba kwenderwo no maguta lakini tote kuona baba kwenderwo ni anto bangare akia baba ingi bakiuga ni banogete ikubanga murorongo na kinya endia maguta jaja no banogete ni onto gusumburana na ajanyonteri kiuria kiria akari bali na kio thirikari ni ibere ni ate wakarire na maguta jara joneka nde Turkana na kairi ni atia ni petrol station ineji nene aki maguta jaja kuonekana uombikana ni siya ikongarabine ne biandhiguru iji bilabi kwendiko banyalira na kuniondiria kukumenyekana Rais Uhuru Kenyatta nara kinyire kirore shiringi bilioni 34 ile kirwe kiri abiashara ba maguta jaja beta kunya maguta mawa bumeta guntu gweta kanjo akwe na Meru National Park kumanya weta kanjo ni shilingi 500
na riu mbiyite kunywa mauta au na nganywa mbeca 1,000 kwatuika kwibyo ngatialilwa mauta yu anja ngari akunywa saitia 1,000 ntiona mbeca cia mauta ya kuma no choka kanjo na mauta ara ya kuonekana yaronekana Shell na Toto na company ni kulingana inaonekana ni cia thirikari aitibetwe kwi mauta yetu yonekana tuturukana loi tukauria ri nikayetre ko kabanyura kana kabaenderie loi othe turi thina loi ndinga ma twakumatira monka mawa na turi ayena kumatira monka thaini ya abiria manele ote okwanda kwi bagita maru kwi bagora kanya weta mo yonekana kai kamboni nene lakini wata nara ndo na marisabu ote muta kuonekana yoneka kai kamboni nene yakendwa madhaya kaingwa tukora kuelewa etwa kamboni cia thirikari kaindi totoko mimbi kwendelea ndo muta yendu yako ndo akemenyano ya kai kamboni nene kai president Uhuru kitagore moi kwa thiguru ya Kenya abati kwana atia inya ndeti nyete na president Utipo bomba kodia bato tesate ai taronde mtu inete sibitaro no gokoro manangare tena mauta kwani amefanya Kenya boma yake. Dennis Mugendi, Weru TV, muciĩ-inĩ o Maua, kaunti ya Meru. Ekoro wodini anatho ni boretia siasa baria bakuromba giti kia ungavana kaunti ya Meru kwendia manifesto yao kiria ringi kura kenda Meru baithurira mutongeria uria ukabaritira ngugi ekoro bari ugatongeria babo Ithatu ne antu bethirito barite ne bingi bia gisiasa na kwa ubakathura mutongeria kuringana na ngugi iria ritirite Meru kirigite kiria bethirito bakigwatira kagitene gaka Nicola Tabare ne agotwacho endeu na tutetharwa twena munene kana twena wo bakiruta ngui ciao cha kwiguna abobo ngwata ekoro obaikundi imwanya amwanya ekoro obagikundi ikia amwitethia ntere echana thu ibebumirite bakimanagiria atongeria bagisiasa muno baba kuromba ite ebia ongavana bara bebumirite thaino bakibonagiria tabega kuribo na baithirito ebithirite ebo batakubatethia kinya anini senita tutamona twe thai aku akangavana ri angavana aendie na tho wandingeriko utena watu kinyithia muntu no mwanke thwa seba ikundine riu akare kundi kende wa umelete yakaumelete kuyotura na kure kundi ate sebete na kuyotura na kure kundi ate thiorongete ketha ka thiorongete kundi tukiona kintu kiawe kiratubwithiritie indu te kintu atubwithiria bubu nge kawera nwe ari sieta nkabana ake yangenti ai sieta nkabana riu sieta nkabana atorere ringi ao asietheti muntu mweya asietheti asolokori tanto mbiroro asietheti muntu muonoku ya asietheti muntu muonoku emnya to mokerie to muritara are to muiteithia mama county aretere thine tonwa atute ingi metho na antu akawera ai tu atakinya kwanja torore to murete njemero katatumira ngamo thina rita soka na kuri no gwende ekoro baiba gutuma antu makiri atongeria bagisiasa baba kuromba ite mwanya mwanya bakibaira ukaya kwithiriba kwenda kura cio no mwanka bakinyie kiri bobongwa toteo tumero bwenda bubonge nkiwa yaura ekoro baratu tumero bwende muntu oyete kuthelera onge mbere yonge mwanki antu ithelera mbere ya warombere tantu kura ontote kurombera antu kura otwanete wabo tutebwise ne wowi batu tuteromba kura ni muntu ri tauni mutindwa kana turomba ri mawa masinani nekuo ekoro bare masinani nekuo twana tore na ndakaira itekinya tauni na twena kura nawo ke ya kwithirwa wewe ya kuromba kura ekuo karombera rongi turienda weye uwe tukuone no turombe kura utwikirani na tuibwe ura weye to twetheria atongoria nabo bauba kuromba bakuringa siasa weta mutongoria urombera munyanyoke kanethro atomi ya kurombera munyanyoke kura batu tutikwenda turienda siasa bia there tutikwenda siasa bia uturana therike wo wethra we MP kana we ngavana irombere kura ciaku ukarombera onge nuntu ndi mwana siasa ninkuminyora nka kura kuma ndonyo na tho egembe north Peter Class Chabari Ogwane bojorete ndaya Penina Nkirote uria ni wa kuma ntura ya Rurama gicigo bunge ga South Menti nyuma ya Ntumurume uria barandikite kuithia nkanata ya ng'ombe utuko bagukira na Arua akiaria mwekorojo ni atariretie uria barokirwe utuko ni mwankijo munene aria atori bamutethetie kuonokia ng'ombe ciawe ende nayo nkanata ya na kuthira buru ni aria baugite bari no gwabo nene nyuma ya Ntumurume ojo weta na mbere ko batumira ntumiri chema kanyekere thimu ciao akibera akaboraga rwangiro karia nande ne roretyo gutonyera na mpwe mbere ya Ntumurume ojo gutonyithia Sara Kinyankuruki
Tulio guaya no arithiete na mbere gukunika mucie wa mwekuru Penina Nkirote ora imwekuru antigwa kuma Nturi arurama kaunti ya Meru bubwe nyuma ya kwirikana muruti wira wake wa mwenda na babithirie kigo na nkinya matema ng'ombe otugo bobo nontu bo gitumi gitakumenyekana. Kwe tariki 25 ni aumire wirani kuma u ambiririo mbandikira messages cia threat akimbiraga no amburage no atwithirie no ka ndetere ku report Chogoria police station uringana na ene mucie na nkinya aturi bamwe kuruyo baugite babaraukiru ikiririmbe kinene otugo bubo barathara ng'ombe indi gutire gintu kingi kiraomba kubira mwankini uyu igoro kintu ta thasta cia utuko yahaithia nyomba ya ng'ombe aturi beja bangwatia kuoria mwanki na baumagaria ng'ombe otukura thita jo tukuturegwire mbu tweja gwitika na twedera nyombe kijaga ya ng'ombe na twegwa peni nene muno nuntu nya kumenyeka mtulo la iragia ni mtulo urali wangu giguku na keja na threat na kuandika messages Penina augite kubithia kigo kia ng'ombe butiraga na ende muthuganiru oyo arathi na mbere kumutumira message cia kumumakia gukurukira thimu akiugaga agatiga muchu akio gutwika kieni gitonga mbira kariga nkwenda gukwira thiwire ginwa kinya ni atige kwaria nteto jiakwa nendelea kwaria nteto jiakwa buria nkarutha mami akalira guria nioninka no bibo kalira mwingi Lokele nilio mai mathahombanagia messenger ha ura ethire ari muthako ule wa wira andikitwa mbere no ka ahuga bwara ruthire ni kionjo akarutha bungi bubu nene turi baba mona Penina ibarombete borichi kugwimana na muthuganiru oyo mbere atia bagera ngerwene na nene riu twina kieya twina kimako nuntu still no akwendera kuthreaten na we na andikite 3 more messages o agicokagira na kiuga this is the genesis part of it ali on na buga bangite gutenda no agatenda riu nigi yakwa nkuona kwina threat nene muno ndene ya uturo bwakwa kwa une nkuria thirikari ethithia bura kumbikana muntu ugu urabithiria gwitwa James Gitonga na ena marietwa jange ya maingi ni agwitwa Kinya Gisogo James athithirwe tracking ombe kugwatikana kiripotera Weru TV kumarura maigoji East mbitagwa Mateni Mugambi. Minista wa Ukaria Bwandene Ndagitari Fred Matiang'i ni achumiritie mbere ya kamiti ya Ukaria mbunge ndenene onde makarika jawaga gejetete na mbere gukujirwa nthigurune irio kaunti ya Meru akiaria Matiang'i no rite atongeria na kinyakuru bandu rijo iri korwa gukaranthe guchwira ntaira nkuchanio iri gukujirwa na nguruki kuorota atongeria bage siasa akiuga nibo bagukombora kirinde kenda kureta mpangaratano kiri mechemanio ya gisiasa nongerete na kuga betete na mbere guchonkuna ikarikaria kiumia kithiru nteretia Uasin Gishu ara ndege ya Raila Odinga yagerirwe maiga ontu buria bwonekete gwitithia mianki ya gisiasa nthigurune. Boniface Mongera ari na riboti tariria. Ntairendo ashakagita wakagita katika migongo Pokot na Samburu mirwa mo migongo irikara nene kaunti Isiolo ikethiro ithiri mwingi na karibongo wakagita nekaraba kethiro bekara nthiguru baranirie na bethiro berikania ejenio imere minister okalebone neja nthiguru ne Kenya Dr. Fred Matiang'i hari mbere ya kamiti ya Ukaria ya bunge nene. In many parts of our country where we have conflicts, whether it's over pasture or over land or over resources, we resolve this by community leaders coming together and resolving these issues. The leaders, political, religious and otherwise, from this part of our country are urged, and we consistently keep pleading with them to develop, community-based mechanisms of resolving their conflict. Na kuatere amona ntubana kwithiro bakiro kiume kithiru kirindonda shetigania imaitha bandethia ontu botirethiro bokerirwa kinyeni nikiri karo kigantu kwenarwa ontu tumbunge kinyumo kumarotero mero kinyabarane akiama kana kinyage ni bakamite bokaliku.
Mubunge Raim Daud kumimentia borogoro nogeria kuria kiurege ukurukira njere zoom erutero mero ende mitambo nyo ya kwama as much as kirege karo yiki nakyo Minister Matiang'i na ithurero na siasi bo kwithura bayikira nthiguru machecho na inya kuringithania nto biongo na bale gotiga mutugo jojo mbere tukinyira muri jenana no baringe kibiriti. The greatest danger and challenge we face as a country during this electoral cycle more than ever before is the phenomenon of voter bribery and the renting of crowds. Because you see, if you come to my area and I have an opponent there, I will mobilize, and my opponent is also mobilizing for you. And if we are mobilizing in opposite directions and we don't have the opportunity to give our various groups a similar brief, they will fight. And that's why I said earlier that police cannot be expected to mediate bribery contracts. Janajo, jejito nyumendege motongero kia makiote mriro ndinga, kuidhiri ikiura mwegoro uterwa singishu kiume kethirum, hare mwankira nande, dhake 17 shekiri mpende, nenyesha kidoko tini, Junet Mwameni Noepe na John Bandi, Kinyapo, ebeti ruangirwa DCI, kuandikithia statement. However, I need to point out that these incidents are isolated. I don't think, first of all, and I want to say categorically, Mr. Chairman, with your kind indulgence and honorable members of the committee, that I don't think this incident speaks about even the county called Uasin Gishu. It's a small group of people who engaged in this, and they are criminals. They're being dealt with as criminals. Nke report na Ntoshoro TV, kumaja kengina ngine kutoka Nairobi, mbita Boniface Mongera. Ntora ya ndiene rere mwankene jo ward ya Nyakist na Nyaki West ni ntore mwetu rago kiene bone nene ontuba guteza nirwa ni atongeria ba ward jicho ijire akariba nteriji bationa stimani ontuwa ya cha stima cha mwanki jo mwinge na mugambo jo achomba high voltage idire twekegita niri ntore neje na mona bo ntora eje ete stima ntore ne oeje ne gokurukirite miberethi ya siwe ijire kwa ntere charwa nyange na kire akariba kinya kwethirwa ne bakuriwa ni thirikari kweza na miunda yao ni ontuba mubango jo ne baremi kuthima kwethirwa giki ni kitharimo kana ni mpanga. Mwandiki wetu wa Nteto Wini wa King'ero na riungite ntereji araniria na akari na atongeria bantereu na atuthuranira riboti eje ya mwanya kitharimo kia mpanga na giki ni gichunchi kia mbere. Kuma 1987 rabamwe bakariba kiambiti no dhimenti bakinyire kuo batuire yambiti bataona wabarikana bekolokila kinyamara kinene kia wati stima baitora mundune na barabareni itainjwa kumochi. Kuma 1987 yandejire guku utugi ntutona guku tukididiro ikanzo kana nene nyabe betu bongo keda tutengo mbekasa tutiteria guku buru barabara cia thukire njira cia gwita nja utechio chukuri ngwana nonga mtu akaira kana takaka akaunia ruji mtu tindaracha kuma mwamberio mwanka ndarasene nderanga yurete ana banongo kabaira bateta cukuru babokuona basegeretia bategeyora bukona bakari barabara itewe barono chitarara chienji na intore ichekene no remi no kaulon chiretwana no kwere ngale yongwe kurumete kinyana aja eje kathukira na aja no ntuba mitaro ite kinyana aja kanjira cia thukire buru gwetu kuthuki buru tinjira kwena mwasio moja gonda ajetwe ndugonda ajetwe ndagire nyaye ntokio mbitithie cibitari ndamami saria ote muntu wombere onkamakane ana bakwa na tori banka mate bambumirie makutano nara kama to ingare nondo bakwethero atire batu twandete ngare mbuga ikamoja narara mine tukamata kwa magare ya ng'ombe ko kaje kura bautwe nanga twite tochwe mete tokamatane mtu ajetwe no tubanjera kuthuka batu torage nyakure chake tokoringa MP wengo itomweja kura ate torikana imwankarare tokatora torera atwe bogategera njere uchionde otenjere kinyemwe turakta eja goku kiuga ne anto banje ne kurika mpia toreta na achete ti ari tora morungu arauga atere are kia ukoroka ndara chengere aja kechache
akameaka korigaria mwanka na runya twa murigathi moto temuona rwa siwe era mithetu kenda bomba gwitura muthetu nde mweshimiwa Robert abere babu onjerete siwe nji botejerete barabara baratiga kuthithia njira ukaelia ichungari tumairo ntere ukiantu kwithira beigwatira mwate yoyo ntuko utikolwa inochio chibakinyeria interview no thokone kuma miundene yo kuma njachio nokolwa kinya achie inochio batumaira kwithira be kinya chibitarene Intobe kinya ntere bithari mwendu biachoka kwa mpanga bayo saina stima ikulukira miundene yo ichiathitarire stima inge chia kawaida bakinyila ho batura mundune batue nitombera kwethia tugicainithwa barabara ya stima cia Kengen yomba gukuruka itwajira turero tuciandikithia nikenda tumba gukundwa gwikirwa stima inge no ntuira cia Kengen citumba gukundanwa na turaciandikithia na taito cia miunda turaejana na namba cia ibande agita kara interview bietire nara wa Kenya Power utotethia tumbita kuona mwanka thaa iji no tutena stima ciejere ireja irankira naria irarega gutagarua ndeje na ndegitigate kimugundu nichieta nara weto komplini manto yake ambiti bokono nara bwena stima no techo chiankite naria baitu idholelane bwako na stima cha kawaida bareta mamilioni ya mbechi irapate na mainye yo chikinyila itwa ibe stima ne ejere nene muno irakurukira mbere yetu ireta nsera na ndi batu togeria kwari nyaro atomba kona stima u itwaremerwe twerwa stima ira tokwenda batu niri anini itekurukira ge stima ya unene ndi rungurayo no ngatwenjerwe underground tuite mbeca nyingi akwe milioni ya kwenjerwa underground na tutingi umba kwa fondi mbeca u twakura batu twibathina guku kinya butegeta kwetu kwathina tutikona mbeca iu athirikari tumbo tutethia kana batu atuti ba thirikari ne no ntukuigua batu tukimenyeka wa Kenya Power itwikirite stima transformer negiri remand inchainite kenda mbikiro stima transformer beje na namba cheke bande na chia munda kenda mbikiro stima wo mndo stima uciekirwo na rieto riakwa wo nbijekene wa Kenya Power ndina stima lakini thai nyanga achichwa ndiciona aikembitin tere chendiene na istimira chiombera kwithira chikinya terei na kulingana na karita omba kwithira chibatethia ya bura beregirete gokeja kwithwa nyasi maicio ngwa na ara igwetera na sigwe njijeje tutetekeria gaba ketha igwekirwa ndene twikirwe ende tuteicaina kana twetekerie chitora ukurukira gontu na tutora twenyomwera tutora twe maskini tukiona ingi kethara na aria na no tukura thina turi antu aja mwana ikinyuruko na wiki mwe cibitari ni mwaki netinda wakana mautungata sibitari yetu ethera endiene netethera kiona ndagwa no ntuba kwethira kinyasi ere betu babongo baina twana bayejerwo twana barabarene no ntuba kwethira baraba ngare ko baikia bayo kwingare baikwa mutindo general bationa akwerwa twana bayejerwo twana barabarene bangi bakaerwa njirene tungi tugakwa tuatanire royo kigechunje kebiele kieronororo mwanya achegerio kaka karathi na cionde iko kaka matathi na kaka mata cia roje kaka mata cia njira kaka mata cia stima kachegerio ka tutora batu tukarija twekithakene uguo kuona twekithakene ne utwekithakene tutora twe anto beja babua batu tutiga gachegerio ne kaka ni anto bate no terio na ne anto ija kira kira gite mwene buru gete mwene na gete mwene koringa kura to akaya nto beya koringa kura otanto bange benyoya baotwe kitharimo agiampanga Nikuma kirirugano runi otukona kanyaga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki ile base tena. Madhe, ugali mbili sukuma. Ugali?
Ugali tena? Ukuli? Kuli skuli ugali. Ngoja. Karibuni. Asante. Nani unga gani mepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Hope Space Shiners Limited turina rangi ya silcoat kuma nthiguru ya taki nkurukia rangi ngiri igiri cia kawaida na kinya rangi cia classic molding ira itumagirwo gwaka muno obisi na kinya nyomba yaku kureta uthongi na kinya murutira. Twina molding ya mamarito, Palace, Prestige, Velvet, Pile, Magical, Metallico na inge inyingi. Kiri ome ya nyomba kana nduka yaku no wake mineral plaster kana Traventino na turina rough and tough. Aja nduke na yetu no wigurire skimming coat na into bingi bionde bia gwaka rangi na kuthongomia nyomba. Ito kueja na uritani bwa gwaka rangi utheri nduke na yetu. Arania na atwe kukurukira 0710 928 kana 0799-883-933. Turiungire Meru Town nyuma ya Consolidated Bank mbere ya Okinya Nchege Plaza. Uthongomia nyomba yaku na rangi cietu cia mithemba mwanya. Hope Space Shiners Limited, uthongi bwa nyomba yaku. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know, kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gichunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, oraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya. Tori na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile na nandi tori na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Toriongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Maua, nandi tori na mutaratara jua korea mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki toringire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Weru unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemes and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Mamakai hosts unscripted true life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTime subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kule mwiyo
andu mathara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mweri 9 wa August ni kwenda gutwika ngavana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko gwetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga basalins na njirere mbega kenda kuko gwetu kugena utongoria mwega ni kenda Nteto itwike tande iria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthurane ngavana wenu. Wenda ntomeri yaku ta eje ringa thimo namba 0705 247786. Ngechokera na Nteto nkurukirwangirwa mathomo ni rukite biuria iguru ria mibango ya chukuru cia Ntukiumbe ya kuthuranira mutaratara jomwero jwa mathomo. Minista wa mathomo akiuga ati chukuru iji kiumbe itina mpoicha gwaka irasi bia CBC akiaria ntere tia Gatundu South County ya Kiambu makwari uga ati thirikari nekete kathari gwaka irasi B ende chukuru kiumbe itina mpoi akiuga ati gukinyira mweri jwa mugwanja thirikari kethirwa iri gwaka irasi ngiri 100 na bilioni 8 iria ciaezanirwe ni Rais Weru. Rwangi rwa kithomo ruri na biuria kiri chukuru cia Ntukiumbe urigwetithia na mbere kuthuranira mutaratara jomwero jwa mathomo. I want to take this opportunity to once again urge the private school owners of this country to get a little bit serious and invest in junior secondary schools. I am not seeing much construction. They only need to construct one extra classroom because they already have 2. But even that one, I'm not seeing it. And it would be important that they do it on time so that we are able to inspect. Minister wa kithomo George Mahoa na ugete chukuru iji itina irasi bia kuonania birabireketie gwakwa. And this specifically to the urban areas like Nairobi, Mombasa, Kisumu, and Nakuru, Eldoret, where you seem to have more private primary schools and very few secondary schools. Akiaria ntere cia Gatundu South County ya Kiambu Mahoa na ugete thirikari ni ibangete muno kiri chukuru cia muinge na gwaka irasi bia CBC. Globally, we have constructed close now to 5,000 classrooms, which are physical and you can actually inspect them. Nyanza, the northern region is 100%. It became 100% 8 weeks ago. The Nyanza region is at 97%. I have a feeling it will be 100% towards the end of this week. Kagitenio kau na ugete kigerio kia KCSE ni kiambirite kumakwa na kinyari mobambiria kwewa Mauritania ja junior secondary. In terms of the KCSE examination marking process, we are doing extremely well. Like we promised, our timetable, which was decided on by the larger stakeholders group, is still on, which means we intend to open schools just before the end of this month, and therefore we are hoping that the results will be out before then. The training is going to be for grade 7 and grade 8, so that as we move towards 2023, we have enough teachers on the ground. And it is going to continue because we shall have some trained in August and some also trained in December. Kirero gonoronge athuganirwa bairiba wamba ni bakinyithitwe kotini ya Chuka na maiteja kugwatikana na intobia wamba nyuma ya bogotera kuthomerwa nthitango untuko yegoro into bibine amwe na thimo kinanda na kompyuta ara bairiba bana marieto Brian Mutuma na Austin Otieno barekeretwe na mbondi ya mung'anaji wa ngiriega na rimwe o mto gutembecha baribari egambarire na ndere kathikirwa tariki 19 cia mweri ojo kuma nthingone cia kotini mwandiki wetu wa Nteto Samuel Gaishima.
Brian Mutumana Austin Otieno bathitangitwe na kuwatikana bari na intobia kuiwa birabinge biabyo ibia akariba ntere chandagani kahawa kibumbu na kiangondu muchiwachuka. Brian athitangitwe na thitango chiri chia wamba bobo aranwe muchore wake. Austin athitangitwe na thitango mugwanja chia wamba bwathimo laptop na sabuva intobira ibia anto mwanya mwanya. Kwa moja mliba simu moja rununu mobile phone aina Tecno kama 12 Pro nyamala shilingi 17,000 Maria Dennis Murwa Mwendwa. Kweli ama si ukweli? Si ukweli. Staka la tatu ambalo ni la Austin Otieno peke yake ni staka la uvunjaji wa nyumba na kuiba nyuma ya sheria. Tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka huu Kahawa area Kiangondi location Rakanithi County ulivunja jengo moja ya Perry Mason ukiwa na nia ya kuiba na ukaiba ndani yake simu moja ya rununu aina ya Teclas laptop na laptop Dell laptop na Uva aina ya phone na mobile phone aina ya Ola yenye thamani ya shilingi 121,000 Mary ya Pele Mason. Kweli ama si kweli Austin Otieno? Not. Mwena thitango ino mugwanja Austin aririkana kuwatikana ari na intobinge kathomba birakinya bio bikuthuganirwa ibia wamba ende bitionete muntu wa kuga ibiake. Tarehe 1 mwezi Aprili mwaka huu Kiangondi location huku Rakanithi County ulipatikana na mali ambayo imewekwa na afisa anaitwa PCL Bisbiwot. Mali hiyo ambayo alipata kwako ambayo ni laptop Lenovo, laptop HP 3, laptop HP Elite 4, mobile phone aina Tecno Spark 7P, simu mbili za mkononi. Mali hiyo yote ikiwa inashukiwa ni mali ya kuibiwa. Bairi baba ibareganite na thitango ino aramugambithania Njoki Kahara athanite barekerwe na bondi ya chiringi 1,000 wa kiromwe itari na bill ya mbia baribari. Igamba ririndire kawetwa tariki 20 mweri uju. Kiri igamba ringi mwanya na riri Austin na thitangitwe na kugwata kwa inya mwekuru mwentere chandagani chuka. Ikiwa tarehe 31 mwezi Machi mwaka huu uko Ndagani sub location, Ndagani location Melissa sub county Rakanithi County kimakusudi ulimpaka mwanamke mzima kinyume na sheria. Kweli ama si kweli? Na kutumia vitisho. Kweli ama si kweli? Igambani warire Austin na thitangitwe na kubunja nyomba ya mwekuru mwentere wa inu chandagani roni rwa ntwenu ara aijire mwekuru juthimu. Nareganite na thitango ino cionthe ara apetwe bondi ya chiringi 200,000. Igamba riri kathikirwa tariki 19 mweri uju. Nkiripotera Weru TV kuma koti ya Chuka Mbeta wa Samuel Gaishima. Gikundi kia antu baria borete murimo jwa nyimba ya nyonto nibonete gintu kia gukenera nyuma yabo kwamukira into bya gitumi kuma kire ndibobwega bamukirite hotel bobo kire mambura ja mwanya gikarone kia Meru Hospice mambura jaria zagwitetwe ni atongeria mwanya mwanya. Burjwa narua ekuruma jairi barabe na dine muri mujwa nyimba na bagitiro nyonto ciao ibombete kugurikana into mwanya mwanya bire bakabatethija gwikira ala nyonto igiti irenjire mwe gutigira mwekururia ukwati ni nyimbeji okarabwega nikiathukiria ngatha mwekuru ngavana okareo bakinyite kitugio spice kira kimenya irandu barabe na nyimba. District tumetimisa kira gituretere nthuku ya narua kuhe kuru nyonyo teje mukuona nyonyo ithongi na turaba free na one blessed prosthesis is about 40 to 70,000 na turaba otheri. Meru Hospice in conjunction with the Mercy Steps Cancer Foundation based in Switzerland. Kwetu romba thirikari yetu kethira kaomba gutugitira usuru tukaya cia itoge na tax cia Mercy Steps Cancer Program specifically no tugwirwe no tumba utethereria mu Kenya wonde uromba kwithirwa imwekuru agitetwo nyonto bwa cancer nyoke akwitha wina irio no urete au Meru Hospice na nyoke akwitha wina mbecha ugika kuotethia no urete au Meru Hospice kenda bombo tetheka na kenda bombo tethia ntuba itukwira amna bubu kuringana nkatho bana no prisira kireitu au gitega ndene kaunti Meru kuna machini za kunima nyimba mwanya mwanya na ndi babiri gucumiria ni kenda bombo kuthimirwa no ntwikonekana kureo yomba kuora na nandi nkwenda kubwira twi na ithimi bya kuthima murimo wa cancer Meru mbere wejaga aritwa ka peace kanyama kagaikwo othe wetu Nairobi
na remo kethro ritirwe cancer stage 1 by the time result igikinya ukethwa stage already ne kinyira stage 4 kwa Thaa kwina machine ya mutindwa Meru level 5 General Hospital ugetona urito kanyamo kau no kathimwo no kamenya ketha wina cancer no kamenya cancer kwire stage iriku Sizira ci guru muno ni kiria kuru ni breast cancer na cervical cancer, cancer ya nyonto na cancer ya njira ya nyumba ya mwana. Kia rume tukethira ni cancer cia mumero jwa kuria bia kuria mwakena wa mwanga kiu na cancer ya prostate. Na kakwenda kuuga cancer icho iuchonde ndagwete choinya chiga screen wa ichomba kumenyeka mapema. Kwina screening test iro cha prostate cancer. Arume betu beta bagathimo kesi cha prostate cancer muno mtoro kinyete miaka 40. Na kindu kibata nandi ni kuma cancer center ikuambwa ndene hospitali nene level 5 ntonguru kengire 10 ibachumiritie kenda kuthimira murimo juju. Na cancer center twatagera namba cia antu baraba bomba gutetheka aria tugatega kuma mwaka jwa 2018 kuja na ndi mwaka jwa 2021 muntu ni 2022 etakinya no gategati lakini mwaka 2021 itumbite kuona Nteto ajie nkurukia 10,200 para bombite gutetheka ndene ya sibitari ire ya Meru level 5 baratene barinde twikana kabageta kuraja Nairobi nitumba kwithwa tukeja na ndawa cha chemotherapy ndene ya sibitari ire to cancer nyingi ciandaga both treatment ya radio na mbio na kemo kwethu au cancer ikenda bathiria mbio cancer machine una ndere ndio therapy njira nene gitete atia nejete wona uye ja gutu muntu kali ni kuma mutindwa etete India kana etete Nairobi gweta guswa treatment ya cancer Grote biriri urokoro magitike mwekuru agwite into mwanya bya nyimba dukuri ugwati buri guru muno na wabe buri gwikirwa nikiri into bibi bieberu ugwati bubu Nde Switzerland neya nite prosthesis nyingi muno lakini itiraomba gukinya no tugutina mbeche changarama thirikari ni kwenda kurigia ushuru na uni bonto ndagwenda twika woman rep nkathetera ati ushuru burabo kuikirwa kiri breast prosthesis buritwe ikaba tukaria ngarama lakini te kuria ngarama na ushuru tukathetera kenda bomba kuritwa Nkiripotra Weru TV Betamudhuri Muriuki Mukaririgite wa ngwataniro ya Sako cha Meru Moses Linchoro ni amenerete mubunge wa Imenti South Kathuri Murungi ni ontopo wa kumeneria uritinguge bwanga bana Kiraito akiererera gutemanite na arimi bakimera kentere chia murereti gani ya East Linchoro ariugate thina ya Kathuri ni kwethirwa ngabana Kiraito ni aregire gutonya kiama kia mbasi ngwataniro ya Kenya Kwanza. Kevin Kimathi ni agotwachio Moses ntwachoro rei mukaririte wa ikundi kamera ya Kenya mbene mirasa kunameneretie muno mubunge wa South Imenti Kathuri Murungi kuumania burua miarie Weru wa kithumbia witingo ibwa ngavana Kiraito Murungi Kathuri mbere mwaka muthiru mweri wa 8 itwari na methikali ntore kwa Nteto Kiraito Murungi na kaja thirikari Kiraito Murungi sana akio ibo yamebwetherie lakini ruare aria wetage UNDA nebuo Nteto Murungi no muthugu koute ngwe muremete ne kare meutake UNDA Kathuri Murungi ngakwira tire Kiraito Murungi na right ya weta na kuonta kada uringa kureke lakini ya mwananchi wa Meru atena uwezo bo mwira na ike kureke ko unga kwira tire Kiraito Murungi ngwe Kiraito mene itone murere atha ikwena kabro chegeri tibo loi itone nini nguthero kwena rora Kiraito Murungi tibo loi itone ngwe mwanya iraritete ko uende batu itone ngwe Kiraito Murungi na ibo ntuturunga atigana East Muthara ward tukiwa Kiraito Murungi tanote bunge ntwachoro netite nambere kuringira Burundi bekiama kiambazi runguru ngavana Kiraito Murungi na toe na kiama kiambazi kato kwenda mwira atere akathenjini bena unda eko bena chama mwanya kwena kiama kia ODM kia antubaja luo to amwira atere na kuna fondi Kenya ya antuba Western nkamwira atere batu kiama kia tukiambas tutura kana kia tukambere batu tuendene bas na ni ntumiario eyo karie wendera utirimane na kari mwanya thokone ya murire wa dine ya Muthara aimuringira ndeve ngavana Kiraito Murungi oringi akaribaba untuku ntu yayo nthe tuonete ya maendeleo kuuma Kiraito araukuma endene county government ai ngavana itonete maendeleo ya meya muno na muntu akabwithio ntu boboya
na bati kwirwo isasa watukue iboya mantu ya tuonete kuma ndrui kuma mbi cionthe tucionete nontu bwa governance yeke kouka tukua atiri nontu ende na kwenda ringi katukua no manga tumwe kure uringi kinyabira tuonete tongaongelwe kana tebu antu betu kiraitara rutete ngwe ko na roje no katukua kura cionthe ciawe lakini ila lengroundine roro to kinyila boto wa teri na time te ba roro tiche no ate bangiro lakini to kwenda kwenjanja bo ingi at least to faindika mechie mone ko thenika munone ko roro thiringi 20 omotongi number 2 ingoete na mantona kama kia ambasi twinda twendene kabisa na bukoni wagagia bokaria bore bukuyiro ndwane ne shatiania ntu achoro raito muronge na ariria aragwa nkamere ya Kinyamero ko turonga mothato kiwa atiri batu tukuria tukunwa ni ikobi antu beto tibo loi antu beto ibanengo security wala methia teto ntu bisi into morome no to office mo atisi gere na tono government atujate bundoki antu beto chogore Kiripotera Weru TV kumatiania mbita wa Kelvin Kimathi. Wendia na uguri Urete FM 96.4 rumuri rwa Amero. Abiashara ba thoko ya Marikiti tauni Embu ne bokete mateta iguru ria wakibwa thoko yo bakiuga etegwa kwa bwega boria kubateria biashara ba baruga ati mukandarasi ojo aria kathoko yo na intobia thoko iria yaire miaka iri mithuru na kinyete na musingi Rita Mwaniki ne agotwacho Avuli biashara a thoko ya Marigiti thiini wa tauni ya Embu ni marateta ni undu wa gikiro kia nthi kiria thoko ino irakwa nakio. Vuva ya thoko ino kuvia miaka iri mivituku thirikari ya kaunti ya Embu ni eririre avuli biashara aya ati magakirwa thoko ya ngorova niguo engi ao mone nyomba cia biashara. Nuati riu uguo ndukoretwo ugikika na varia thoko iria yakitwe gwa kavinda gaka itari minjire musingi ndiri cioro na ndiri na raini ya mai. Thia Marigiti yetu yavire twerirwe musingi ule gukagwa musingi ule kwambiria na wa ngorova tweritwe ni yakwa ya ngorova Ithatu no turonire yaoka gwakwa gutai wana public participation magioka makirambiria gwakwa na gutai kwinjwa musingi so Marigiti ile yaikuo yai na cioro yai na mai umuthi gutie cioro marauga ni mauka gwaka cioro na guku iguru kwa thokori so tue twauga o thoko Marigiti iria turenda ni iria irambirirwa na musingi wa ngorova niguo andu engi tondu twina andu engi marenda kuruta biashara guku Embu na varia marekwira ati thoko ino yakitwe ni mundu kiumbe ithenyari ria thirikari ya kaunti kumana na gikero kia nthi kia wira uria urutitwe vamwe na thiri nene iria i mwaka uri uyu tureciria atiriri koni mwaka wa thirikari ri hangi na kibao kiuma kwa public works kionanitie mwaki gwakwa atia na muda na tuico niyo ifatu kwa na kibao kiu hatire uguthira mwe kurathie na mbere twi nduma-ini arabu namba 2 tukauga atiriri mwakora batu kogea kwori tiguo rakwo riu uratwetwo niguo gwakwa 30 milioni ri 30 milioni muraciona ha 30 milioni ha kweri hatire 30 milioni haha uguo twa 30 milioni tugaciaga ri riu turakiuga atiriri rekei twakirwo Marigiti iria tukwenda na varia mwene giti wa vuri biashara thiini wa kaunti ya Embu niwe mugomati arauga ati mwako uyu ndugukorwo ukithie na mbere nginyagia varia avuri biashara aya onthe magetwa mucemanio ri marute mawoni mao iguru ria uria marenda thoko ino ikorwe igiakwa. Hii mjengo mahali imefika hakuna fundi wala foreman wala contractor wala mtu yeyote kutoka kwa county government atakuja hapa ngoja mpaka tufanye mkutano wa stakeholders na stakeholders ni sisi. Tukubaliane ile njia itafanyika, hii nyumba ichukue ile mwelekeo tunataka kama wenye mali na wenye nchi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Wendia na uguri Urete FM 96.4 rumuri rwa Amero.
Na unotokinyira mutheto wa Nteto chetu cheru thaa ithatu ngakwendera utuko bubwega beta MAUREEN kinya monanire to mathitho ni MAUREEN Kome.